I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu BDX Online. Danas ćemo isprobavati koja je najbolja bomba. Sad postoji 5 vrsta bombi koje vajdam. To su lava bomba, obična bomba, dinamit, kamena bomba i ona otrovna bomba, da kažem. Ovo je obično. Njih uvek imate beskonačno i vidite one onako dobro lete, ali skidaju 20 pogoda inače. I vidite koje na koje mjesto da ih stavim, onda da vidimo plave bombe. One su kao obična bomba, samo što kad ona pukne stvori ostale male bombe koje nanose isto dosta damage-a, nekih 5 mislim da nanose. Samo nešto da uradim prvo. Ne slušam ovo. Sljedeća je kamena bomba. Kamena bomba. To nije kao ostale vrste bombi, već to je bomba koja vas štiti. Znači ona se obično koristi kao odbrana, dok su sve ostale napadačke bombe. Ali može se lako srušiti. Tako da ipak nije najbolje. Onda dinamit. Dinamit je bomba koja nanosi dosta damage-a. Treba mu dosta vremena da pukne. I vidite kolike rupe pravi. I zadnja bomba je otrovna bomba. Ona vam daje ovako, vidite, vi je bacite i onda krene ovo da leti i pogodi vas sve. I sada, ovo je najbolja bomba, najbolja je ova otrovna ili gas bomba, zatim lava, kamena, onda dinamit i zadnje je ova obična granada. Evo, i sada da video ne bi bio prekratak, mi ćemo da odigramo jedan battle. Evo, svi su pristali. Aha, moram malo da spustim. Ovo je, koliko ja vidim, jako mala mapa. Koliko mi to vremena imamo? Vidim da je nešto. Imamo normalne kape. 10 sekundi mislim. Ovo će da boli. Znači više nas nemaju onako nanišeno. Jer ne mogu da se mrdaju, a mi možemo da im dođemo i da ih pucamo. Što će ih boleti sve. Evo. Sada da probamo ovo, imam li. Evo, ovo sam dobro odigrao. Nije. Mogu. Mislim da će da pipa.
Ovi su gotovi. Znači, nema šanse. Joj, može sad obojicu da pobedi. Obojici skida. Ne znam koliko dohodno. 8, znači 36. Što je sasvim odlično, sasvim dobro. Što je to? Heal se. Heal će vjerovatno iz svog frenda. Ili baci? Da, jest. Njegov frend. Sebe je heal. Zanimljiv potez. Ali to nije ipak dobro. Aha, još 17. Znači ovaj je gotov. Šta li radi ovaj vojnik? Dobro. Jako dobro je odigrao. Ko ide? Neko ovdje nekog hoće da ubije. Ili ne? Jeste uspio. Svaka mu čast. Šta je ovo sad? Znam. Nije to tako. Skinulo mi je pola HP-a. Što se ovaj ne odmrzne? Što? Hoće da heala. Zanimljivo. I odledio je. Svaka mu čast. Što sam tu? Joj, ne. Dobro. Sam dobro odigram. Znači, brži. Ne brži ipak. Ili je pobjeg. Onako oružje koje dosta skida. Jedan. Ali gotovi. Sam ne može. A nisam još.
Ovo. I to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela i pozdrav!